I evo nas u FNC u Beogradu pred sam meč Dušana Đakića i Franciska Albana Kroate Barija. Ono što je zanimljivo reći jeste da se Đakić vraća nakon višegodišnje pauze, ako se ne varam 5 godina je odsustvovao zbog problema koji su na njegovom oku uzrokovali ilegalni udarci u potiljak. Evo vidimo Dušana Đakića u svom stilu, krsti se pre borbe. A evo i njegovog protivnika koji je također nekad imao 5-godišnju pauzu nakon brutalnog nokauta od strane Filipa Pejića. Međutim, Kroata je član hrvačkog kluba Lokomotiva i stalno je na tom polju bio aktivan. Vrlo samouvjeren, ali pod velikim pritiskom. I meč počinje. Posljednje upute, opet onaj nesretni sudac. Sportski pozdrav i da se krene. Malo je stariji Dušan Đakić i malo viši. Da li će sada to igrati ulogu i da li će to biti dovoljno u povratničkoj borbi, ostaje da se vidi. I meč počinje. Primiče se polako, ali sigurno primiče se Kroata, traži iskraćivanje distance, baca neki džeb u prazno. Đakić pažljivo motri svaki pokret i svako cimanje Kroate. Evo jedan leg kick, ali odmah uzvraća Đakić. Traži Kroata da se skrati distanca, ali Đakić ne može dalje od žice. I evo ga, da li će doći do prvog rušenja? Đakić je poznat po tome da se odlično brani od rušenja i da zadržava nivo smirenosti, zavidan nivo smirenosti u parteru, pa čak i ako je u nepovoljnoj poziciji. Evo sad vidimo defanzivno hrvanje od strane Đakića, ne dozvoljava Kroati da ga tek tako lako baci. Poneko koljeno se tu baca, evo i Đakića pokušava da preokrene situaciju, bezuspješno. Panč je uspio skratiti kroz jednu seriju udaraca. Kroata i dalje vrši taj pritisak. I tu je ono gdje se on osjećao kao doma. Đakić se i dalje ne da. Evo ga, potkopava tu nogu, može li ga srušiti? Nadomak je rušenja Kroata i ne treba biti naivan. Đakić izgleda fokusiran na nešto što je ulovio. Biće da je to lijeva ruka Kroata. Evo vidimo, Kroata pokušava da se isčupa. Odguruje se od Đakića u nadi da izvadi ruku. Evo i pokuji udarac, ne bi li Đakić omekšao. Sigurno da je Đakić ima sjajne tehnike brazilskog jiu-jitsu. Kroata i dalje, ta lijeva ruka u ropstvu. Na izrazu njegovog lica vidimo da nije mu baš komfortabilno. Evo, Đakića ostaje fokusiran. Iz ovog ugla nezgodno je uputiti udarce u glavu, s obzirom da ne mogu završiti na potiljku i samim tim biti ilegalni. Đakić već jedno ima loše iskustvo tog tipa. I da li je izvadio ruku, evo ga u full mountu. Vuče tu ruku, ne bi li svuko Kroatu u parter, ali ne da se Kroata, uzima leđa. Đakić je aktivan, stalno traži tu kimuru i tu lijevu ruku Kroate. Kroatin stil borbe nije naročito zanimljiv publici baš zbog ovog hrvanja i smaranja protivnika, ali to donosi pobjede. Hoće li ovo biti arm triangle? Sudac opet na poziciji na kojoj možda ne bi trebao biti. Prima Đakić poneki udarac sada, mada dobro i eskivira i blokira, ali poneki udarac i sjede. Vidimo čvorugu na glavi. Traži Kroata prostora za udarac, ali Đakić je prenamazan. Zorić gleda, ako je to Zorić, traži da se ne hvata rukavica, da. Samo ne znam da li upozor. Evo Kimure, nezgodna situacija za Kroatu Barija. Dušan svom silom fokusira na tu ruku.
Hoće li se izvući Kroata? Zaista nezgodan Dušan Đakić, nezgodan, ali evo udaraca u potiljak, 3 ili 4 udarca, da li se Dušan oglasio, sudija kulira kao i dosad. Radi cijelo vrijeme, Barrio Kroata aktivan. Drži i dalje tu ruku, ali evo ga sada North-South position. Na šta ide Kroata, da li da razapne Dušana Đakića koji su ali ne da se Đakić... Prepoznao je on taj manevar i to kretanje. Mnogo snage troše jedan i drugi borac. Pogledajte samo, pogledajte, Đakić je zaključao tu ruku, može li nešto biti? Ipak ne, vadi se Kroata. Kako je sada promašio laktom, ovo bi bilo nezgodno, pokušava zarobiti desnu Đakićevu ruku svojom lijevom nogom Kroata i uputiti koji lakat. Međutim, brani se Đakić i oprezan je. Nekoliko sjajnih laktova. Vraća ga Kroata na plečke. Kontroliše ruke Đakića, ali evo jedan udarac je sjeo. Ne izgleda nešto pretjerano snažno, ali naravno da sve doprinosi gubitku kondicije. Evo pred samim krajem runde. I prva runda je gotova. Sada će treneri oba borca sigurno imati posla i dodijeliti savjete. Da li ćemo na usporednom snimku vidjeti oko onih ilegalnih udaraca? To me zanima i zašto se to toleriše. Evo vidimo to rušenje Kroate. Borba bez lijeve ruke. Đakićevi napori da ustanu, a evo i udarca u potiljak. Da, oglasio se Đakić, pozvao sudiju na intervenciju, ali vabi rogu. Ko zna čime se sud bavi u ovom momentu i o čemu misli. Da, u Kroatinom kutu je trener jiu-jitsa Stipe Todorić i evo... Možda jedna od najodgovornijih uloga današnjice biti MMA sudija. Bio strašan borac, borio se u Bellatoru, zapravo ga je... FNC je sad velika i ozbiljna organizacija, ne bi trebalo dopuštati ovakve propuste. Evo Kroate jedva čeka da se borba nastavi i da je što prije dovede u parter. Đakić ponovo isto, polako korača unazad, čeka akciju Kroate kako bi ga iznenadio nekim udarcem ili hvatom. I pokušaj high kicka Đakića, sjevnulo je to ispred lica Kroate. Ali evo Kroate opet na isti fazon. Može li se Đakić odbraniti? Pokušava da se pozicionira Kroata. Đakić smiren, nadljudski smiren u ovako teškim situacijama. Vidimo pritisak glavom, ko bi što bolje iskontrolisao protivnika. Kroata veoma iskusan u ovom segmentu borbe. Pokušao je Đakić uzeti underhook, ali nije prošlo. Da spoji ruke, da napravi taj trip kao u prvoj rundi. Publika negoduje. Opet je spojio ruke. I da vidimo sada može li Kroata uzeti leđa. Brani se Đakić, ali evo ga ide na single. Da li je to single leg? Opet je Đakić uhvatio tu ruku i evo sada prilike. Ostao je bez ulova Đakić, ali full mount za Kroatu. Šta može iz ove pozicije napraviti? Evo ga uzima leđa. Đakić smiren. Da li će to biti neck crank? Ipak se odlučuje Kroata za udarce. Jasno je njemu da Đakić nije naivan i da u svakom trenutku može eksplodirati i da se situacija okrene, ali to bi moglo po njega loše završiti. Da li Đakić radi na tome, vidimo ga kontroliše ruku. I da li će se okrenuti Dušan Đakić? Hoće, pogledajmo to. Molim vas, Dušan Đakić u gornjoj poziciji. Hoće li ići na leđa? Kroata je blokirao tu nogu, ali vraća se Kroata u side mount.
Kakva je ovo sada pozicija? Pokušava Đakić, ali Kroata se vadi. Preiskusan je Kroata, u krvav je Dušan Đakić. Da li je to posljedica onih laktova? Nezgodno je sada uz žicu za Đakića da izađe iz ove pozicije. Evo koji udarac u tijelo upućuje Kroata. Sigurno će sada biti puno teže mu. Traži tu ruku Dušan Đakić, nekako je to njegova safety zone i tada je sklonjen od mogućih nezgodnih udaraca iz gornje pozicije koje bi Kroata mogao uputiti. Ali isto tako, sve što treba Dušan Đakić je jedna dobra prilika. Troši Kroata cijelo vrijeme Đakićevu energiju, to je neupitno. Upravo to, ali Dušan veliki pritisak vrši Kroata, pokušava zarobiti Đakićevu ruku, ali Đakić kontroliše njegovu ruku, veoma je snažan Dušan Đakić. I da mu fali borbe i to, ali pokazao je da ima znanje i da Kroata dosađuje na žici i dalje. Kako prepoznati zapravo prijetnju koja ovdje može doći i do sudara glavom, ako ništa bubnite sudiju. I ruka na licu, nadi da se pusti koji lakat, ali nisu to udarci, ali naravno nanose štetu, nisu neki, ali s kratke distance ipak nanesu štetu protivniku. Dušan Đakić, ponovo je Kroata u full mountu, Đakić pokušava da se izvadi, da li je opet dobio pokoji udarac u potiljak, nisam siguran. I Kroata uzima leđa. Kroata uzima leđa. I dalje je smiren Dušan Đakić. Da li će na istu foru da ga prevari, da mu zarobi jednu ruku i iskontroliše ga? Hoće. Kako samo sjajno Đakić, pretalentovan je Dušan Đakić i uzima leđa. Ovaj put uzima leđa, ubacuje desnu kuku, da li je lijeva unutra, ne bi rekao. Kroata sada, a evo obe kuke su unutra i Đakić uzima leđa. Ovo je nezgodna pozicija za Franciska Albana Barija. Pogledajte samo izraz lica Kroate. U nezavidnoj poziciji je sada Kroata. Pred sam kraj runde može li iznenaditi Dušan Đakić? Evo ga neki krenk pokušaj, ali vadi se Kroata. Hoće li biti dovoljno vremena? Pogledajte Đakića, smiren je Kroata, malo zbunjen, ali sam kraj ove runde ne ide u prilog Francisku Kroati Bariju. Ali za neku možda promjenu ritma, promjenu zbivanja. FNC sjajna organizacija, pogledajte molim vas, puna Beogradska arena, otprilike 17-18 hiljada ljudi je unutra, prati ovaj događaj, iz događaja u događaj. FNC sve veći, vidimo sada najbitnije momente iz meča od high kicka Đakića do Kroatinih laktova. Valjalo bi da vidimo onu situaciju kada je Dušan preokrenuo situaciju i imao priliku za davljenje. Ali to ćemo kasnije pustiti. Čekamo početak treće runde. Moglo bi se reći da je Kroata uzeo prve dvije runde, s tim da druga i ne baš toliko dominantna. Sad je treća presudna, s obzirom da su oba borca istrošena i da će Đakić vrebati priliku da završi svog protivnika. Kroata želi ostati živ. I evo ga, opet se kreće naprijed Francisco Kroata. Čeka Đakić strpljivo i smireno. I cima Đakić, teške su ruke, čini mi se, kod Dušana Đakića, ali borba se nastavlja. Đakić stao je blizu žice, evo high kicka, ipak je to završilo na gardu. Jedan lazy jab, ono je Đakić blizu žice. I evo Kroate ulazi, ponovo skraćuje distancu. To se upravo i događa. Da li će ga uspjeti srušiti?
Do sad mu je polazilo za rukom. Sigurno je Croata dobio i korisne savjete. Iako Đakić nije djelovao previše zabrinut, tako šta više može se reći da se osjeća komfortno u parteru. Upravo to, mislim da je žurio malo možda po završnicu to da zapravo nije... Traži sada da zaključa ruke Croata. Pruža Đakić sjajan otpor, a levo i pokušaja giljotine. Evo ga, da li će to biti situacija kod Jones ima šida? Stiska to Đakić, ali lako se vadi Croata. Znojavi su momci, sada je jako teško izvesti neke od zahvata. Klizava su tijela. Pogledajte samo Croate kako je navalio na Đakića i još opet to, da li je to full mount? Izgleda da jeste. Ponovo full mount. Đakić pokušava da se okrene, ali Croata će uzeti leđa i nastaviti smarati Đaku. Dokle će to i kako će? Evo sada nekog sitnog čukanja, da li će to završiti u potiljak? Na ovaj sudija nije normalan. Đakić i okreće se, Đakić poletio i Croata, da li će se uspjeti okrenuti Đakić u gornju poziciju? Veliko pitanje, ali ne bi se reklo, ipak je Croata u gornjoj poziciji. Otvoren od glave, otvoren samo dio potiljka, te se ne usuđuje Croata da udara u glavu, odlučuje se na tijelo. Još jednom full mount. Da li ćemo gledati išta interesantniju borbu pred sam kraj? Drži se Đakić te ruke. Lukavo prati poziciju sudije. Ponovo Croata. Sjajno se brani Dušan Đakić, ne prima toliko štete koliko bi mogao od nekih boraca u ground and poundu. Croata bi se trebao možda odvojiti svoju posturu, malo se ustati gore. I sa svaku pohvalu je da se izdrže 3 runde nakon tolike pauze. Pogledajte samo, Đakić i dalje vrlo nezgodan i svjestan je toga Croata. Dobro to zatvara Đakić, vrlo brzo kontrolira Croati ruke. Vratili su se poziciju. Kratki udarci laktovima. Ali ovo Đakić malo uzdrmava Croatu. Ponovo ide na tu ruku. Da vidimo u kom smjeru će se dalje odviti ova borba pred sam kraj. Možda je ovaj meč trebalo zakazati na 5 rundi. Baš zbog prirode oba borca i njihovih pauza. Boba Bermana, jednog od suvlasnika ove organizacije. I dalje je Croata u gornjoj poziciji. Zamara čukajući Đakića. Malo si porazgovarao s njim, tu je prošao pored nas i zadovoljan onim što večeras vidi, impresioniran zapravo. Evo ga sada u side mountu, može li šta učiniti da vidimo. Ne bi se reklo da Croata ima priliku za završnicu. Više bodovi idu na konto kontrole oktagona i protivnika. Evo Đakića dira tu žicu, ali sada upozorava sudija da se ne koristi žica. Prisjetimo se samo one situacije sa Ivanom Gluhakom i Dušanom Đakićem kada smo iz ugla imali dovikivanje trikovi, odnosno štrikovi ili vankonopci. Kontroliše ruku sada Đakić, ne bi li onemogućio Croatu da mu nanese još koji udarac pred kraj runde i to je kraj. To je kraj. Po svemu sudeći neće biti dovoljno za Đakića, iako je to domaći teren, neće biti dovoljno, mada sa sudijama, kao što znate, nikad se ne zna. To je posebna sorta ljudi. Evo i Đakića traži, Đakić još, naravno sportski pozdrav, ipak je Đakić danas veličina. Što kao čovjek, što kao sportista i svaka mu čast. Malo scena fair playa nije na odmet.
Riješio je to Kroata onako kako treba, dosta dominantno. Puna beogradska arena. Zapravo game plan od Kroate, to nije neka tajna. Svi su itekako ponosni na Đakića. Da vidimo što kaže. A i Đakić može biti zadovoljan svojim nastupom. Čekamo proglašenje pobjednika, Kozebo, sunce. Nešto nam je dobacivao, ali nismo razumjeli. Nema se tu šta puno čekati. Ali tipična borba Kroate, ovo se od njega očekivalo, to je njegov stil. Dobio je I Kroata mislim da... Čestitke od samog Bob Bermana. Nema neke teške i negativne osjećaje za Đakića i on je na putu da postane čovjek. Zahvaljujući FNC organizaciji. I da vidimo, Kroata izgleda samouvjereno i da Francisco, Albano, Kroata, Barrio. Ali pogledajte, sportski diže Đakićevu ruku. Ipak je izdržao, nema završnice. Ipak je izdržao protiv jednog Kroate Barija koji je povezao nekoliko pobjeda i čekamo izjave u oktagonu. Ovo bi moglo biti interesantno. Dvorana protiv Kroate, zvižduci, urlici, svašta nešta. Možda i one s kojima je Petraka koji su ga gledali u dvorani i stvarno je pružio sjajan meč. Nećemo to da radimo, nek prođe u sportskom i ljudskom duhu, pre svega. Znači on je momak, sportista, šampion, ja sam njega izuzimo. Pobedio mi, nemojte da pravim držbu među ljudima. Molim vas, Sjajne poruke. Svaka čast Dušanu Đakiću, zaista istinska legenda kako ovog sporta, tako i ove regije. A evo sada izjavu će dati i pobjednik, šampion ove organizacije Francisco Croata Barrio. Ovacije na sve strane, publika prezadovoljna. Također odaju priznanje večerašnjem pobjedniku. Svaka čast. I evo ga. Polišni je čovječe. Hvala Srbijo, hvala vam. Hvala vam što ste primili drugi put, ali 2-0 za mene. Svaka čast. Imate najbolje navijanje u cijeloj Europi. Vodio sam se u Polskoj, prepuni stadion do ovakav i Poljaci nisu još izdali prema meni kao što ste vi. Imate moje poštovanje i nadam se da je vaše. Pošteno, zaista svaka čast šampionu i nadamo se da će u budućnosti... Znali smo što će donijeti Barrio Kroata u kavez, to je donio, znao